Yabare myanyazi kandi izoberi nizo bari yo mutano buzima ko kuwagamba n'ekiro cyaba mawitwe bashenka zitwe mbwe n'abacarabona kandi nimbatabarusya abacara mukurice ekiro cyanyu kampame abashije rizoba twasibo mbiyungu twasiba ntutebekana z'abacara bitu kandi buzimazima mukuruke ekirecho nakwakira omukashonshoreke aka Ekishakuza n'ekito cyacu kandi umuhereza nkaburijo ndumayiko Kaaro karungi Ekishakuza kitu kizoberi nikigira ngu ebishemeza amaisho bikaruga buraaya Shaku Shaku ebishemeza amaisho bikaruga buraaya Ekishakuza echo n'Ekishakuza kirungi kandi mumpereze nyina yanje namunonga imwe abacareri izoba nimwe shimekwa n'Ekishakuza nimwe kito cyacu nikigira ngu ebishani omukuchondoza nukugira ngu omukazi niwo muntu akirize yo kukunda ebishani ahansi yigura omukazi nabasa kwesiga wabo ine kamera konka yazo mmanyo gundi nobo kwijo ine sente okubasa kugira ki yakoreka mbirugwe otine kamera kigumire mbanza mwayeshereka munonga konka ba cameraman nishireka ngu research negira ngu ba cameraman nibo bantu abakirize yo kureba abakazi omuringo gurukutana nebinde bintu byona nambwenu umwami wanje modani ari nyuma ya kamera nimanya ekindi kugamba iwe no manye kiri kumanyisa now nitwega muki Ekishakuza omu nitwega mu okugira ngu buri muntu wena hino muntu wari kwesiga hatarimu endize nshonga konkaru kubasa kugira okuyamujwarira either busha ningashi okubasa kumushemeza habo kuba mukazi wamoreka kamera nabasa kupozinga emirundi 50 konka wamujiro tija nkutware nka out nkizoberi kibasa kugumira kigezeho wabano ndakugira ki wayego mu Ekishakuza eki otwara mukazi wawe aha photoshoot ngora akirebereho ngu women's day yanura otherwise nimbendeze kiro kirungi kandi nimbagira ngu webero mushanje mutakaruga mutakabara kuja ha university in owe Sky TV eri kujaguza tukushemererwa nimwe turukuronshinga TV yitu tunabeshongozi nyamwinji tuneba abakozi bakatemba tuneba dancers so mutakabura muguma ha Sky TV aho ninkugira nti agenda tine mukuru egenda bwira nasigara ni Michael Kaaro karungi tureba webale Michael Kaaro karungi Ekishakuza kya Michael echo kirimo amakuru mingi konkani ngira ngo oyine ekiwabasa kwegamo aha bwizoberi ninyenda nkwebaze munonga abo kugira ngo wagumanitwe aha Sky TV ori kureba agenshonga amakuru agandi nagizoba elianisha kali program eri kurataho no kubiri ejo nayo noja kwa nogireba oyongere kwetegereza aha nshonga zari zimwe wengenshonga nasigara ndi adera orishaba nabandi abunani nkora nabo twenda ngo twendeze okurara kurungi otarugaho